Ada yang gratis cuma kantor itu bisa ada tempat peningan itu. Ada dia Sapiri ya. Paling mau bensin mana tuh? Dia anu. Jadi kita mau bensin sama itu tuh. Bensin basi ku turutin piro mo. Atar pur bisa itu PPT. Dapat 1 juta, rumah 1 juta. Soalnya biaya lain-lain le. Iya, kerja kalau kan. Marin apurur ini. Halo. Halo. Oh. Halo. Hindi muka aman hindi kan anu. Manilindui poso. Manilindui kan poso. Lambat di jurnal na si Kadaki. Iyo, mungkin jam-jam 2 rin ako atau jam 3. Kira. Ako kaya Tae. kipetera ko Na dikilindi mo, latama mo kang batas at tumar kita ang batas. Iyo. Ano mo kilo mati, 200 mo labi. 200. Jom ka masamba. Oke, siap. Oke. Ambina. Loren. Itu ko dia makan peretan mo. Hindi. Hindi ta makan peretan mo. Bibiro aja. Mutaser kaya mali mo dia mo. Iya. Iyo. Jam-jam mana ako to pas? Jam 1. Jam-jam 1. Jam 2. Saya lalu Purwopo. Nala dia tu taruh lalu Purwopo. Tu jarang perikanan tapi kok anu. Dia nih. Sapi dipakai tario. Bendi. Dia palang kota Palu sama itu sepamu. Oh, itu yun ito. Mali ka mapas ano din pamisa. Marami sa amin ba? Yaman na makitil sa amin misa. Ya dito din na ito maaaring yan na piturato ako pagkarang betalo dito ng ali. Apa bisa memang luka guru tu mati, pag bisa memang luka guru karate. Letak yan yo, kod di pa mabukuk. Maisi. Si Raul ya silungan. Iyo. Ngalak sa pisaran sambaki ku piling, ku sambaki pisaran tilokon. Kalau tilokon kay karbangan ku sambaki lah. So sila lang dyan may ganda rito sa Paki Solo, kira ko ano. Wala lang kita sih. Iyo. Atang burasin na dyan to. Ini ang lantak atas. Mga kapala-pala. 5 kilo lira itong kisilo nung kamu do 3 kali, ako cuma 1 kali. 5 kilo. Amin no terus sa kami kay pasir. Medyo Kandari. Belong ito sa Kandari. Kimbay sing napatama ito sa ngaluli. Lagi itu lantalan ngilulan itu na papiala. Eh? 2 jam pa. Jadi seperti ini di atas eh. Sudah. Masih ada dulu.
Ha? Yang kelola tuh. Tapi sudah tidak ada lagi. Ibunya na mamae rin. Naiswerte to? Naiswerte to? Apa nadu ke dom itu je le? Tunggu suara tu. Banyak orang bakimulai di situ. Penduduk.